Cing. Hah? Wah. Aing kerja boga duit teh. Hancur deui HP. Nih. Nah. Edi ya Edi. Ya. Mana? Ya. Jing, ada HP aing. Karadu pisan. Alah. Alah. Sama datang rusak dengan pembatur. Aing kana pisan aturan itu. Sayangnya aing mau gantian, gimana nih servis HP teh? 500.000 aing beli wae. Sayangnya aing mah. Ruhannya malah tuh. Baik sama lah we sok. Yuk, makanya HP anyar itu jet. Oh, gimana ya? Baik sok ge. Ya ge, ulah sok ngerusak HP batur. Nah, itu. Karek datang aing mesti tangga ganti ya. Ampun, Mista.